hindi ka makukugot ba? Masakit din yan si Marita. Naman. Lalo talaga. Nansang? Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
kembali kepada Allah. Ini yang cepat. Mayroon? Ini yang cepat. Ano? Ay, napaglibot ko Maria rin sa libot ko na. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وأنعم عليهم ليشكروه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق عبادة لله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من سار على نهجه وتمسك بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله،
اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli puas dain ha pamuji serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mumusun na to, ingin nawawaran na to. Kapag mumus kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Serta doon kita niyo amin pertawakan sindaak niya. Pag mawuka sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala amunayin himinang taming singgin hawabaran na to. Dain hauno-uno na karurukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man singgumi ini. In batukon na to doon haamuin karidaan niya, kakuyakan niya. In kita niyo tiapan jari sinallahu ta'ala supaya makapagtag-ipon harap kaniya. Amatin maksud serta impagtag-ipon pa Allahu ta'ala bukon mahunit lando siya maluhay. Nagpara siya Rasul supaya aun singuran sing kita niyo katan sigkatan kakahinang. Yaon, jukup-jukupan, di na to kaunahan taliun, labi luwa di na to manjari, hinangon hakabayaan na to. Subay roon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena uno-uno hinang, wala nagbatok iban sing kabayaan sin Allah ta'ala, tanturi na to kabatukan in kakuyagan na to haadlaw ka na. Amoyad to in subay hitaw na to halam simbigi jantong na to dahin ha waktu pa waktu. Amin di na to mara magkalo in ginhawabaran na to. Karena magkalo sa ini in manusia sin isa-isa ni hadlaw akhirat. Wairoon hambuk manusia magbing pahadarat sinallahu talabot malingkan nagsusun sinahinang niya rin di hadunya ini jari in parkala wala kita niyo natiil hakatan sin nikmat dirihilan sinallahu ta'ala nikmat sa lago-lago malago daing hakatan nikmat amo na nikmat pag-agama. Tiap-tiap mamaid kato in bulan yaon kiyato gila sinsara in mapatot hinangon doon dumatong na isab in bulan bago magbago sin pag-iman na to pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta magpataod sinamal doon hayan biasin bulan ini ang unay bulan Muharram yari na kita nakasud palauman niya ubos sin bulan 5 bay sa lago-lago amal ibadat amunain mamutok kisingkatan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain amal paghaji yadto na miuklas wala natiil in mga sila di makagaos madto pa pula sutsi karena aun ding ha mga kakahinang manjari magsibo in miyanaw madto iban sindain di haula sin nikmat ding ha Tuhan Rabbul Alamin bang nato hadya kabatukan murul ha amin biyanda kato sin pamuho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsibo kita iban sila hakamiskin na to sumakawa bang nato kabatukan
sa masibo kita niyo tumayma sing karayawan dahil hatuhan na ito Rabbul Alamin. Hamulan ini dahil takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siyaksian si mga kasahabatan in Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taud-taud adlawan ipagpupuasa niya puas din ha bulan Ramadan amo na yung bulan ini bulan Muharram in bulan Muharram habihayaon amoy in kilasin sara sa lago-lago tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nato mahinang aon siya hangko tagdua adlaw sin bihayaon ini tumagna dain haamuin biyay kato pagpuasa sin mga sila Yahudi sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-inu-inu kanila riwayat din kan Ibnu Abbas kawa kaniniha kitab Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qal qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata para al-Yahuda tasumu yawma Ashura وقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم وصامه موسى فقال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Hadis riwayat din kan Ibnu Abbas laung niya waktu sin pagdatong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Madina na kiyasakupan niya mga Yahudi nagpuasa sin adlaw Ashura. Tiyag siya yaum Ashura amunain hangpo kasubangan sin Muharram. Hangpo kasubangan sin Muharram. Na doon haon in Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya unuin hinang niyan mangbiya kato may takamon magpuasa na long si mga Yahudi amo na inilong nin sa rayaw-rayaw adlawan hipagpupuasa may itayad to sabab in adlaw yan biya sin adlaw yan na long tanalapas in Banu Israel dahil ha paminsana sin kuntara nila isiyad to amo na yung Fir'aun la'natullah alayh lianat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala ana ahaqqu bi Musa minkum labi ako in tagahakkan Musa rin kaniyo mahita sabab tay mangud niya Musa Nabi Rasul sibo sila naroon hayaon namuasa in Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta diak ni mga kasahabatan namuasa amo yan in daing ha mga hinang sa laggo-laggo karena daing ha mga biyayta doon hay ni ampunon sin Allahu Ta'ala impardusahan laung ta hakanta hangkatahun 5 bay amo iniin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasabi ito nagdaak siya supaya yung mga kasahabatan niya iwan na sin ummat niya katantan makhampit sin nikmat ini amin mabaya humampit nawat malaingkan hindi mabaya humampit na inyad to katantan bukon niya to hipaglugos sebab riwayat sin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha laung niya anna Quraisyan kanat tasumu yawma Ashura fil jahiliyah thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyami hatta
furida Ramadanu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftar. Longsin Aisyah radhiyallahu taala anha benar-benar tu di mga Quraisy sa waktu sin jahiliyah magpuasa sila sin Yaumu Asyura. Doon haon nang dakin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpuasa at iniway pa bulan Ramadan. Magpupuasa na sila katansin amin adlaw Asyura na sa hinggalaw niya piardo na imbulan Ramadan. Pagka napardo na imbulan Ramadan, inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyo-siyo in mabaya long niya ba't di na siya mamuasa na siya na. Buat malingkan bang siya mabaya sin amuin ini mamuasa siya na yadto kaniya raisab biha. At inimana niya sibo dain mamuasa iban sindi doon hayaon sa sumakawaing kamatauran baita si mga sila labi marayawin mamuasa. Sabab narugaing in pahala simbulan Ramadan iban dugaing in pahala sin amin mamuasa kausin amin adlawan sin Asyura. Amoy ni indeng ha mga biyayta katok. Naman jari bangta kira-kirahon in bulan ini hamanga sila amin imuurol sin limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ngusa imuurol sin lipa amin imuurol sin sunna niya iminang biya na sin pagpuasa sin Isnin iwan Hamis atawa doonhan lamod nain ayamul biyog tuadlaw tiap-tiap bulan ang putag tu kasubangan tagupat taglima tiap-tiap bulan na bang niya hinang yaon katan sampai maabot na in waktu ini biya na sin pagpuasa ha long tasusungon sing kita bihan kumugdan siya hati ko ha ini hangpo tag lima sin bulan ini hataas ini at ini bang ha bulan Muharram ha siyam kasubangan sin ini bulan Muharram bihan na tumagna dahin doon na maitong taron na yan hamanga sila magpupuasa sin Isnin iwan Hamis long tahangko tagduan law katan doon hain hapit sa 8 sin July pizza hangko tagisa doon haon pizza hangko taglima hangko tagunom hangko tagpito hangko tagwalo hangko tagsiyam kauhaan iban sin long ta hangko kauhan tag isa kauhan tag dua iban na sin pizza kauhan tag lima hangpo tag dua adlaw katoy kuno yan nikmat sa lago-lago amo na in nikmat pag-agama na isi mabaya humampit ka niya na himinang siya na hindi mabaya humampit na inyad wala dapyang lugusan la ikraha fid din di pagpanglugos sin Allah Ta'ala inagama niya. Adapun bang hadja in tao takakal, takapikilan, lugusod niya in baran niya himinang. Sabab tungbas bal kala-kalaan dirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mga adlawan ini bukon siya ula-ula. Long imian ko na sunnat darayan. Tumtumon sing kita misan siya sunnat bang nato pajatuhon na inhinangyan yaon na simudin wajib yaon na katan hukuman sumud halawman niya biha si magsambahayang kau sambahayang sunnat sabang mo hitindog na in wajib yaon da in pardo yaon da katan ang kan nari mo manjarigaan gaanon misan siya sunnat talo mo sunnat da
usos ko ini manaw. Magtuy-tuy bang mo katumtuman yung panaw mo, may ikaw rin ang pagsambahayangan mo. Di man jari gaan-gaanon in pag-ibadat harap patuhan na Rabbul Alamin. May iniaalop mo siya, hawak to yaon. Diara mo siya, nagbibisara ibang siya. Tiap-tiap mamasakaw sin suratul Fatiha, sumambag in Allah Ta'ala. Bihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, long sin ipon. Nahalong sin Allah Ta'ala. Siyang lita ko sin ipon ko. Ar-Rahman Ar-Rahim. Na duwang mangduwang. Insasanglitan, dilihilan niya kako. Biha. Sampai na tangbus sadya kau in Allah Ta'ala sumambag kayo mo. Ang kanasambil hinduan kita niyo, magbasa sin suratul Fatiha sambahayang na to. Nasubay kita niyo, ayat-ayat na to basahon, bukod na to lang kuson. So, tiap-tiap ayat doon haon in Allah Ta'ala sumambag. Bukod mo lang kuson in ayat suratul Fatiha makaminsan da. Kasi mga kaibanan, magsambahayang tarawih amin. Long ta. Kauhan rakaat, mga 5 minit na yun, maubos na sila. Nabi alam si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sin pagsambahayang sin uwak. Ubos tumundok sin duko, ito nga sin u. Na indyan turi tayo maunin sambahayang sa baboy tumanina. Dihan yan mga kataw-temunguran agama Islam. Ini sadya pagpatungtum kato tanyo, haisiyo mabaya humampit, na humampit siya. Nawang siya mga long taon kalikapan niya, haununo na pagkaradyaan, palarihon niya ring haamin umalup patuhan Rabbul Alamin, na inyad to kanya raisab, wayron dad to malapay siyo-siyo, sinna, ginamabayran niya na. Karayawan damikyan, wala isang malapay niya. Kanya ring katandilihilan sin Allah Ta'ala. Bang siya kasatuan, in kasatuan, harap na kanya mui. Bihad to sadya in kamaksuran singkatan singkita muna biya na sinagi balikan ko biya panjari kita sin Allah Ta'ala magtag-ipon pa Allah Ta'ala wayrun dugay bukon kita magpalingkat sin dunya bukon kita magparayaw sin parasahan di lumabay hadya kita riya dunya ini wayroon dakatantan malakin na to sin uno pakaradyan piyang marayaw na to diha dunya amurain imusal kita niyo na makay sin waktu karihil kato taniyo supaya maagaw na to in nikmat pag-agama karihil kato taniyo sin Allah Ta'ala. Amoy adto mga katawtan ng huran hakama Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu fillah ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga palanggungan hakama Islam, murah-murahan tiyo-tiyo patumtum yadto kalu-kalu matayma na to marayaw sa Allah Ta'ala sa labi na sinagi kita niyurain makahampit sin bunga sin hinang na to wayroon da malapay na to kanya-kanya kita niyo maghinang na umakaw kita niyo sin waktu ririhilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena na hindi ni makabuka sa banda kato ang bukso rabi ay tasin Allah Ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Biyayta sin Allah Ta'ala kato niyo, ibot pa waktu. Ibot pa waktu karena in waktu yan, suko sin Allah Ta'ala, way lamod na to doon. Siya nagdihil kato. Bunal to di manusia, lugi. Bang siya maingat mamakay sin waktu kerihil kaniya sin Allah Ta'ala. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu. Buat malainkan, amuray mga sila nagparat saya tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mamarahi roon na pamarat saya sadya. Subay aun kambal niya wa amilus salihat. Amal salih. Pag yanon amal salih, amal hapag-agama. Karena piyag marayaw sin Allah Ta'ala, bang niya piyag marayaw ri mahinang mangi. Inamal sali marayaw, sabab Allah Ta'ala nagmarayaw kaniya. Inamal sali, matawag si amal sali, bang laway ring hapangikot na to dahing haraak niya. Pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang nakakuha din doon na Rasulullah SAW, di na tumatag amal salih. Impagtag kanya amal salih. Talih. Opposite sin salih. Diha. Wa amilus salihat. Di mamarahiroon nag-amal kausin, amal piyag marayaw sin Allah Ta'ala, kakunahan mo pain pag wasihat wiasihati, pagpatumtum piatumtumi, pagpaamusin hinang, bang kau piatumtum sintay manghud mo, so ikaw magsukur pa Allah Ta'ala. Karena in magtay manghud agama Islam, suway siya nagjajagajiyakahi, magpaamusin hinang. Diha. Karena in mu'min magtay manghud. Laong niya biyayta doon haon, al-mu'minu mir'atu akhi. Intay manghud sin mu'min bihan, sa amin sintay manghud niya, mu'min da isab. Nasubay hadya magtulong tawang, magpaamusin hinang sa Allah Ta'ala. Amad to. So, doon hanim pagwasihat wiasihati, hakasabunalan, hasara sintuhan Rabbul Alamin. Iwan subay kita masabar. Sa taing kasabar ini sa lagu-lagu ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namoy adtuin dungdungan na to, kabuhi na to insyaallah Ta'ala. Inagama Islam landu maluhay, tanda sin luhay niya, yaon nakatantan dia baita kato, ipapahinang kato sadya. In kita magpaamuha dya sin hinang. Doon na yan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudaka wa afika wa ghinak. Allahumma ij'alna fika raghibina wa fi jannatika tami'in wa adabika aminin. Allahumma amla wujuhana minka haya'a wa qulubana minka farha. Allahumma aslim fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqimis salat.